Thank you for joining me in ascending through disarming our fear response with felt safety light codes. This activates heart and marrow deep knowing of safety and security within us, regardless of eternal fear's help and external threats. We are building an internal sense of safety for ourselves, and when we get triggered, we react in a compassionate way that will help restore our sense of safety best in that particular moment. If we have, for instance, trauma to do with a basic need like hunger, it is okay to keep a chocolate slab or something in our pocket or handbag. It is okay to bring physical symbols of safety in our environment to help us with our emotional regulation. Arazio nortochti achanarti, lunda arakasikrikala acharka, likorokon cierta, likoroko ononkorokostikrakala anarta, liurti orton cierta, lirti orton artichtihi, londa arakastikaraka, londara nink oro, li ichanartirnata ansih, nonkorokostikaraca, landastirnata ansih, landartonartirnata andichtiuchon, onkorokostikaraca, onkorokonartirnata ansih. Lona arakastikaraca, lona arakastikaraca, ani ink orko, londastirtana tidranata ansihta, lonortirtanata anirti orton sierta, la acharaka nartihtih, la acharaka aninkorko, lonkorokostikaraca, lonkorokostikaraca, nondo orokostirtan, anastanartirtanata ansihta. Anartirtanata anuk orokostikaraca, onortistierta. The healing universal energy of Reiki soothes our physiology now. Orostanartichtiochon, norokostikaraca, norokostiertanartichti. Oros diertan artichtichto, oros do orokon artichtiochon, non korokostikaraca la acharaka, la narta asti koroko, la narta asti koroko, la anankraka, lu urokostiko nortichtichto, li iro ostiertan, na narta asti koroko nortichtiochon, nartitrata andihichta, londo orokostikaraca, londo oron nortistierta, londo orokostikaraca, landa acharaka, Lirti ortostikaraca, li ihorokostikaracan sihta. Anartastikaraca. It compassionately addresses and heals past traumatic experiences that blend with current happenings. Archangel Jamil and the unicorns are our loving guides here. Aranarti ortostikaraca, hanartastikoroko, la narta ani igorokosti, ira aja, iri iharakastikaraca, ara ana ankorokostikaraca, la anartastiko hunartierta, lonortostikaraca, ara hanartietrata andichtihichta, on sondrietrata ansihich, on sondo orokostikaraca, la narta asdirti ortonartichtihich, o non korokostikaraca, non koroko olostierta, landa araka, la anna arakastikoroco, lana arakana tichtihita, lana araka aharokostikaraca, li ihorokon sierta, li ihoroko ononkaraca, la aharaka na ankarokostikaraca, liurti orton, ni ink oro, londa arakastikaraca, anda arahan. The powerful sound of light language washes through our energy bodies and cells. It restores our felt safety to do with spiritual awakening.
soothing and healing all of our fears to do with ascension, like the fear of losing control, persecution, judgment, isolation, the feeling of a never-ending dark night of a soul experience, the fear of losing our minds, losing or having to give up our old life, our fear to fully step into our multidimensional gifts and to be open to other realms and the beings thereof. Our fear of seeing entities or earthbound spirits or malicious, denser beings, and a very old fear of possession. Fears to do with being an imposter and the fear of everything falling apart and not being put together in a new and better way again. The fear that ascension itself isn't safe. Yanasiho, likaraka nikarkurika, likanikurukustikan, likikurikas likorika nakarkustikarika, likorantiku, likarakastikoroko nortihtir, Kurukustikaraka, likaraka natih, nikarako, lukustikarako, liko nortih, yurkostalaka, likaraka naharkasikarhum, kurukustikarakastikoroko, lika harakastikoroco, lika rakastikoroco, kurukustikarkalha, lirko, likoroko stikaraka, harakaniko, horoko stikaraka, ninko. Deeply held fears to do with old religious beliefs around the mystical are being soothed by Archangel Faith and the white-green light. Aranastirto, araza acharaka nortichtio hununkurko sikrakala anarta astikurko. Handa astikurko, handa anankarka, likorko stiertan sierta, linarta stikurkon siachta, ora nakaraka stikrakala haraka nichtich. Lo nortiertan tichtia hanarankarka la arakastikurko, lirti orton siarta, lirti orton artichte, li ihurko stikaraka, li ihurko nartidrata andirti, londas daraka, la narta stikurkon siarta, la anunkorko, li korko stikaraka, la ahanarta asdirti, lo norto stikaraka, la aharaka stikaraka nartichti, nonkorko, onda araka stikaraka, andi ihan, nanarta stikaraka, la ahorkos, lirti, onda orkon siarta, arta astikaraka, hirtos tiertana, tichti, nanarta stikorko, lo ahorko, ninkaraka stikaraka, la aharaka, ankarka, li ikonos tichti, anda araka. We acknowledge our fears, especially our fear to do with the dark, and we compassionately face our shadows. Archangel Azrael is coming forward together with Sirach, black unicorn of transmutation through a violet pink flame of forgiveness. Onastana
tiertanartig, tiogonartig, oros danartetratan zegde. Lonortis di caracala ajaracala anancarca, lurtiurtos di caracala ananca, la nancarca sicarco osti artastigda. Oncorocos di caraca, oncorconirti, la nartas di corcolo ojorocos di caraca ajarca, asdik orocon siarta. Nandortis di ortonaton segda, nanartetnata andik orocos, nanartas di corco onink oroco onunco, nunco, landa arca, landa arca, landa arca. Archangel Metatron is bringing purple light to bring felt safety to our existential fears and our fear of the ego, and where we in fear response try to kill or suppress it, and our 3D existence. Anastaro ozirta, onozanata arakalo kurukun, nartas di karakala arigurto ostichta, nanarti korokos di karakana tichti, nankaraka alurta, londo oroko, lonortos di karaka, la narta asti hichta, la na arakas di koroko, oros di karaka, orokos di karaka, oronortis di karaka, la nartas di karakansi hichta, orkos di karaka, richtig. Archangel Shamiel and the galactic peacocks with blues, greens, turquoise, gold. There is purple as well and diamond light. Soothe and bring felt safety in regard to our fears to do with sacred partnership, union, and self-union. This includes the fear of union never fully happening in either regard. Onos da arasti korko, karakasti korkon siarta. Na nartas di korko orokonor tichticht, nankarka as di karaka, nankaraka alla anun korko orosti korko onun korko sti karaka, la narta as di karaka anankarka, lirti orton siarta, anda araka, ankaraka la harako os dichti uchun, la nartas di karaka anirti artan siarta, arta anun korko, londo oroko, ortos di karakan siarta, la nichti orton, ortitranata andirti, lo norto os di korko, lo ojorko, lo orokos di karakansi, te karaka anankarka, karaka azdik orokos di karaka ajarka, lirko os di karaka, lirko os di korokon siarta, la narta asdichti, la anunkoroka, lando orokon siarta, la anirti artan ortichti, ortonortaan. In brilliant golden white light, we see the renewal of ourselves, and in light blue, we feel the light coats settling down now, starting the integration process. There is beautiful lime green as well. The Pleiadians and Arcturians are here to lovingly assist. Thank you. Arastanati artan nunk orko, leerti artan siachta, onkorko stikaraka ankaraka, azdikorko, olon sierta, onunkorko, li rohostikaraka. Li ihorko ononkorko ostikarakan siarta, li karaka anankaraka, lundo orko stikaraka la anankaraka. Artastikaraka, arta anunk oro, ni inkaraka stikaraka la aziurto orton siarta, zi oroko stikaraka, li inankaraka sti ihon. Londorto stikaraka, londo ojorko, li karaka la anaraka stihti.
Ondaraka, ondaraka, ondaraka asdik oro. Lirti, 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 lirti orton siarta. Lirti, lirti orton siarta. Lirti orto ochunda arakasti karkanar tichtig. Oro kostiarta. Oro kostiarta. Oro kostiarta. Oro kostiarta. It is done. It is so. Thank you. With all my love, Francie.